Ka tia tiwi hea I ki ngā tikanga Māori me hoki atu te tangata ki tōna tūranga waiwai tā puke hiai. Engari he ua tērā ki ngā Māori kei ahi treiria e noho iho ana. Nā kona no I tīmataria ai tētahi whanaungatanga I Wainganui I te whare whakatikatika tū pāpaku o Poipiripi, me te rōpū atawhai, hei whakamāmā ake I ngā taumahatanga ka mate ana he uri Māori. Anei te pūrongo a Irena Smith. Ko Andy Granger te kai tūwhera I te huarahi mo ngā whānau Māori I te wā o te mamai me te pauri. It's always tricky to look after families here in Australia because at home in New Zealand we have cultural needs that we need to meet and we need to meet them quickly. And as we all know, we like to take them home and love them and do what we need to do. Nā te whakapapa Māori I mōhio ai ki ngā tikanga e mautonu nei ngā Māori o Poipiripi. Engari ko te tuki o ngā tikanga ki ngā ture tū pāpaku o tēnei whenua, tētahi raru e kitea nei ia I ngā wā katoa. If they've died suddenly in Australia, they have to go through the coroner's court, which is a timely process and can take some days, weeks to return them home. And that often, gets people very upset at home. Ko te rōpū ātawhai kei te tuku āwhina ki ngā Māori I roto I ēnei āhuatanga. Kua tūhono rātou kia Andy ki te mahitahi. Wai moria mātou. Kei kone ia, I te arahia mātou nā tikanga I roto I ngā ture a te Pākehā ki kone. Kei te takiwa o te tekau mano tāra te utu ki te whakahoki atu I ngā tūpāpaku ki te wā kāinga. Ko te hoko kāwhena tētahi o ngā wāhanga nui, mai te whāmano tāra mo te kāwhena utu teitei, tairawa atu ki te kotahi mano wheturau tāra mo te kāwhena utu Ngāwari. Kua tīmata e te rōpū ātawhai tētahi kaupapa e whakamāmā ke tēnei taumaha mō ngā whānau. Me utu e iti o ngā pūte I naene, ana ka whakaoti atu I muri. Ko te utu tētahi āhua I ngau I te whānau o Emily Samuels I tērā marama I mate ohorere nei ki ahi tareria. Nā te kore whai pūtea, ka ua rā te whakahoki mai te tūpāpaku. It takes longer to get someone home from Australia when they die in Australia and they want their full body returned. Some families choose to be cremated in Australia and they take the remains home. But if they want to repatriate their full body back to the marae and back to their homeland, then that's a different process. Ko te tūmanako, mā te māramatanga e tauwai te aio o ngā whānau ki te poroporo aki I ō rātou taonga. Atu I Poipiripi, Irena Smith, Te Karere.